Hi. Well, for everyone who wants to book a table here, do it. We highly recommend it. The food is amazing. The atmosphere is amazing. They have nice tables, live music. It's great. Биз конокко келгенбиз. Абдан жакшы ресторанга туш келиптирбиз. Улуттук негизде жасалган, анан иштеген кыздар да илберинки жасалган тамактар да абдан жакшы, кушкер, даамдуу жасашыптыр. Комуз черткен жигиттер да таланттуу жигиттер экен. Ошо баарыңарга рахмат. Women fair travel in Kyrgyzstan, and we had a really good time at Dastorkon. It was really very good food, and we had different kind of meals, vegetarian and with meat. And this plate of bread was fantastic, with different kinds of bread, with sour cream. And we had some really good Kyrgyzstan beer. That was fantastic. The beer. I recommend the beer. Yes, I feel really happy and had a good time, and very excellent meal. It's absolutely the best restaurant here in Kyrgyzstan. Food, service, music, ambience has been fantastic. Саламатсыздарбы жалпыңыздарга. Менин атым Алишер, мен гид жана переводчик болуп туризм тармагында иштейм. Караколго келген сайын фирманын кардарларын дайыма ушул жакка алып келгенге аракет кылабыз, Дасторкон ресторанына. Себеби бул жакта тамактар дайыма даамдуу. Ал эми ушул жактан эң жаккан өзгөчө нерсе улуттук комуз оюндарын дайыма ойноп бергендери балдарды абдан жагат. Дайыма биздин туристтер бул жактан жакшы жактырып отзывдар калтырып кетишет. Ошондуктан биз дайыма Дасторкон ресторанын тандайбыз. Definitely come and eat at Dасторкон. The Kyrgyz food is amazing. They have food from all over the world, and it's delicious. For a lovely show. You guys are very talented, really. It was excellent. It's a great introduction for the Kyrgyz tradition. Thank you.